Gabi ng gabi. Ang mga limang partikyat bihami lima parhalado ni Huria at ruas ni Huria mga jongjong bihami ni Son atong bihamo amang parmusik na nunga jongjong bihami ni Son parhalado ni Huria at ruas ni Huria asa siyan juro mula-mula siyan juro mula tapa asa bahindamang maakon ng mula-mulay tapos padung matukon ng somang. Atong alwalundamang matutuhan Jesus Kristus na manupahita ka jorma. Atong pasadamang matuton di Porbadia na mangajar ita at ka jorma lahumang ulahon at kaulahon na dinggan. Malihat itu kamu inang pandita sudah di ruas Uriatai natakas di parok kami na adop pedulot tayo bahasa Darion boleh sian doron itu atay nakingan dan di balua hamu kami inang rota maka amang totong dolongan hamu kami satu na mambuhay ulota di Sadarion sa masong diakatang yang hala amang inang sa sudin dok diak adu ni hala inang nakita mata debata saya tangi matuwata di basa masuli sakata do nakarata pangidoi ibeka diamu saluhuna inang pandita do ruas diuria saluhuna ala nung roh hamu madapotong kami pe napatut do roh madapotong kamu
datu panuhatan. Pado mubah si Jogyo Sabtu hasaatan. Kami udur jalalah serohan nami di sunani perjongjong nami. Mari kita rapdo dia kaburu nami. Tamadohan mandung malati tutuwata. Alani alu-alu majamang parmusin nami. Dua mata dewata. Malihat ma diamu parmusin nami. Nahodo hami, naolodo diajari jalan naolodo hami dirajai alani namar pasirodo hami tusalhuna raja naliak nalolo alu-alujo amang parmusin nami. Malihat ma diamu parmusin nami. Isuk kami nuaing peparangempong nami na marata por pemarsada na manortor hami. Jalahu na bakatay. Diyan nun marjulungku di hata nami. Manang ditortor nami ang non. Kuwijang tutoro. Unang gabi songono singa tadi pungan nami yon. Alani alu-alu majolo. Tusaluhu na amat taraja ina tasaribada nadia nalolo. Malihat madio parmusin nami.
Gabi ang baru Dada gani. nami. Kami tugro masapaduhan muna. Atik poha. Malam nadia per nami sapa-sapa nami malum mahamuna. Jadi dada nami. Sorok perapani sa kami. Soalnya ada dua. Kasudah napulung napes sa kepalia. Kasudah uhum nami karena masula-ula napes sa banami sa soria. Dada nami. Gabi ang baru.
Marsada disaluhuna naking dia kababenatay maradupon di parumay do di anak nami kami di malato kami may saya gajang makamurmuna kababa kainong siap kita sugri boy mamuse dita baitu hatta di kita kelas di roha hasadao di kita baparna pungtane marata do berumah Marsada asanggia matotong sadala kita sondok kono dua si torok dakana torok ni bluna torok mahana torok angkina soni do dia ka boruna jadi kita nama gitu torok pada suben disona dia kabar jojong tahun dia ka bapa niba kainong niba saluhuna dia ka bapa mulai na tu kami saya anggia matong mama sematwata tonggi mai tu gula cima itu sirap pakai nami disaluhuna dia ka bapa muna dihamuha ginawa kinong nami saluhuna dono nama sondok kono dua hari nang nomor halto mana tubul robian horas mahami sabona su nama jalo soang songoni ma dihita salu nama orang ki paparna pungta nai marata borba Marsada diaka nama kalian sidok botima siap kami jadi magodang studio ini das badum ma tu hasatan hamuna bonan yang sumiton nami. Gabi amang gabi. Di bagasan partikin na leheton marlas ni roha kita duduk di buku di halaman nomor sangat nomor 2. Bisyara itu cawan hatan itu dua takasmi di payu diutami hamil dengan cahuta muna ditalik ilala doru kotar mai itu kotana. Dia kasih sadar baru nomor dongat cahuta bolo tupe asing-asing HP akka markana. Kalau itu dia rasa kami di bagasan sadia don di hambunan yang sumiton. Iman ang bocah pacar pasok-pasok pardongan saripiang anak dohot buru di dunia. Kami pejutu siapa kadongat cahuta muna totong do kami marlas ni roha. Matutu Jadi amang. sa tikyon marhiteras ni roha nami hangat ka naman dongat cahuta. Di hamubonan yang suton stakasna. Inang dohot tamu amang. Disondro do kami soan. Pabuahon as ni roha nami dongat cahuta muna. Tuksong dia be. Harboy sakti na dibuan namin. Kita na napatupakon ni. Songod otik manang gunak las roha muna. Inang doh tamu amang ate. Nang soni do angkaran dasar sarika tadi son. Ibu kami dolas dison do pasaton kami angkaran dasar ni sarika ta. Isonan no bolo jahaw muna. Darong na hurang na pabuhamu to kami. Adong na lubi na urang pabuhamu inang to kami ate. Jadi soni mahami sa sarika huta. Potong mahami magdokon. Wala ate doang tadi bagasan lon tadi bagasan sadari dari nandihitan. Hiki na lehet. Hingki na dengkan, hingki las ni roha di buku ni halaman tahun nomor sangat nomor 27. Asal orang nami masuk ke dalam Tuhan, asal balita kita pagabi tu mudah pun si taduan. Orang semua itu nama doa tahun tagabi, orang untuk kita marsi Paulo doan. Mahal sa kami sa sarita, uta doa na dua di uta di pasal matulungan si Juli manang na sarita. Mau ate mari Tuhan, mau ate mari tasaluhu na. Ino tutu di botokko, o kuliah. Ison, dong kami ison, so pinga behami ison dong sa sarikak parna, di nabasaton angkaran dasar. O sa dus niruhatan ni doon, di namarhitehon, di namacalo pasu-pasu, berekon sa bagas coron itu hani, maghitin ako sona, siyang giyak matutu. Keluarga na bahagiyon, keluarga si Tiguanon, ditulot ta, jumulo ni Tuhani. Dia otik bulori doon, so kasi begitu di sasan kakpar, las marang madali to na. So ni mahata sa kami sa kakpar na wala din. Salam na Ate ma dito po. Suro torong sa biga kami to masih Juli taman lansia 2 kali. Di zone Bex di sini. Jumlah di kita 20, menarik mamu 20. Harga di boras sekali 400, 2 hari ya Pak, 2 juta 800 beres bego. Kayak mau na kita pengen Gabi amang gabi. Dongat cahuta di bonan isulat doa ka sarita ni utol na si Juli. Ala ni, asa di soma bay kondang mula-mula soma kondang yang na si soma no kay masahaton. Hima aka sakti nami di bonan ya suton. Bay makondang na marulubolot to tinggi. Asa marulubolot pamilo sa dongat cahuta nami lo dongat sa sarita. Gabi.
gudang namin eh. Gabi na kami gabi. Parmusik namin ano no. Gabi. Ano nung dong kami di Pogo ni alaman na amang guru namin ratay habihan. At sabahan ba juga gudang mula-mulay. Amang baru lungatong takas iparo kamu perjong-jong ni habi sa luhut na kahula-hula mo. Naing mahami na manit na gudang dia, gudang gabi. Asang dia gabi, hamu ka amang baru nami no baru nami sa luhut na. Ano di magasat tikyo? Itik pinamanga dia di mahami. Kupasahat nami moraspir. Bolo beto kakay na to na naromo. Mata foto kamu akan pemurun nabi saluhun dan kalau kamu mau beraspir nabi nona. Dos rata deh. Mula ka na kami. Mau dia teh mak ate. Gondang dia ini.
karlumon maligat-ligat tutur na mga marangki. Apala hula-hula ni na burta. Tiyamu kuparan yang buru namin. Gabi raja namin gabi. Kami rorison siyang hula-hula na sa luna. Termasuk tunggu na tulang sinanya do hula-hula na poso. Gabi raja namin tulang do hula-hula na po. Tulang. Gabi. Jadi nakinuwa kami do punas pir. Katangin na dua-dua na madokong pir na bokki baul-baul pagsalongan. Pirma to di muna sa luna pinamparnya mga buru namin. Lusu-lusuma aka pangamuan. Madudura So na namin. naman saan niya siya kami hula-hula. Pasatang ito mga. Kailangan muna magkomulatehon. Isaluhu pagbahiran muna ng pinasako na tuhami harbuipir. Marhitehon ng tauluron na kani-ngani di anak to parumen nami tujoro ni libata. Jalan isong matahalaso di pa tudo kamudo las kiro hamunay. Di pa sa kamudo paso-paso marhitehon harbuipir. Arong hatan na tuwa-tuwa madok otik si Bunitorti ulang si butong-butong. Kuwala so kami mahadbuipir ng panasak munay. Ang iya matutusahan na munay ranta namin. Asapir matutupoki baul-baul mapagsalongan. Bir matututo din namin, juru-juru man ang dihanag kapangumuan. Raja namin, so na dutwe na magdok, ari ng lutong na marhalto, dulok na marubiyan. Oras man, pergalemang muna na madyalo, parlipaganda, madihang muna sa luhod na hula-hula namin ang mga leyan. Raja namin,